Veliki pozdrav, ja sam Dejan Burić i u ovom videu pričat ću vam o tome zašto treba raditi email marketing. Pre svega da vidimo šta je email marketing. Ljudi koji su se dobrovoljno upisali na vašu email listu zovu se pretplatnici ili na engleskom subscribers. Email marketing je automatsko slanje poruka, odnosno mailova, tim vašim pretplatnicima koje se radi pomoću autorespondera. Autoresponder je softver koji se zakupljuje na mesečnom nivou. Postoje mnoge kompanije koje nude autoresponder softver. Cena mesečnog zakupa tog autorespondera zavisi od broja pretplatnika na vašoj email listi. Što više pretplatnika imate na email listi, plaćate višu cenu zakupa autorespondera. Neke kompanije nude i besplatan autoresponder do određenog broja pretplatnika na vašoj email listi. Pre nego što krenemo u priču zašto treba raditi email marketing, treba da znate 3 bitne stvari u današnjem internet marketingu. Prva bitna stvar je da statistike u marketingu pokazuju da samo 1 do 3% ljudi reaguje odmah na neku ponudu. Dakle, od 100 ljudi koji posete vaš sajt, samo 1 do 3 će odmah preduzeti neku akciju, a ostalih 97 do 99 će otići sa vašeg sajta i vi nećete ni znati ko su oni. Dakle, potrošili ste i vreme i novac da dovedete 100 ljudi na svoj sajt, to se zove saobraćaj, a samo njih 1 do 3 je odmah reagovalo na neku vašu ponudu, to se zove konverzija. Dalje, statistike u marketingu pokazuju i ovo. 50% ljudi se odlučuje za kupovinu tek kada dobije dodatnih 5 do 10 poruka, odnosno novih informacija o tom proizvodu koji ih zanima. Dakle, od onih 97 do 99 ljudi koje zanima to što nudite, jer su posetili vaš sajt, ali nisu odmah preduzeli akciju, možda bi čak polovina kupila vaš proizvod kada bi dobili tih 5 do 10 dodatnih poruka sa novim informacijama. Ali kako da im pošaljete tih 5 do 10 dodatnih informacija kada su odmah otišli sa sajta i vi ne znate ko su oni? Upravo to se postiže email marketingom. Da bi ljudi koji su posetili vaš sajt dobili tih 5 do 10 poruka o vašoj ponudi, potrebno je da imate njihovu email adresu. Zato na sajtu treba da imate takozvanu prijavnu formu ili opt-in formu u kojoj će posetioci moći dobrovoljno da upišu svoju email adresu. Tako počinjete da gradite svoju email listu. Druga bitna stvar u današnjem internet marketingu je sledeća. Ljudi su danas pretrpani ponudama za kupovinu nekih proizvoda. Zato je osnovni trend današnjeg internet marketinga da svojim potencijalnim kupcima prvo treba da pružite neke vrednosti. Dakle, prvo treba nešto da date da biste nešto dobili. Treba da date neke vrednosti vašim potencijalnim kupcima da biste ih lakše privukli da kupe vaš proizvod, uslugu ili poslovnu ponudu. Najčešći oblici tih vrednosti su, na primjer, neki popust za kupovinu, akcije, kuponi ili tako dalje, ili dodatna edukacija o temi koja je vezana za vaš proizvod. Na primjer, ako prodajete cveće, davat ćete korisne savete o uzgajanju i negovanju cveća. Ako prodajete proizvod za mršavljenje, davat ćete korisne savete o važnosti pravilne ishrane i vežbanja. Da bi se posetioci vašeg sajta lakše odlučili da ostave svoju email adresu, treba im dati neki poklon. Taj poklon se zove lead magnet. Lead je engleski termin koji označava osobu koja je zainteresovana za vašu ponudu i koja je vaš potencijalni kupac. Taj poklon, odnosno lead magnet, je najčešće neki priručnik, odnosno e-knjiga u PDF formatu ili video u kojima dajete korisne savete o temi koja je vezana za vaš proizvod. To je ta dodatna vrednost. I treća bitna stvar u današnjem internet marketingu je takozvani follow-up, odnosno praćenje vaših potencijalnih kupaca. To se postiže upravo slanjem onih 5 do 10 poruka, odnosno mailova sa dodatnim vrednostima. Kroz te follow-up poruke, odnosno mailove koje šaljete autoresponderom, počinjete da uspostavljate kontakt sa vašim pretplatnicima i pružate im dodatne vrednosti, odnosno edukaciju vezanu za temu vaše ponude. Preporuka je da uvek šaljete prvo nekoliko edukativnih poruka, odnosno mailova, pa tek onda prodajnu poruku sa konkretnom ponudom za kupovinu vašeg proizvoda. I tako naizmenično šaljete nekoliko edukativnih poruka, pa zatim prodajnu poruku za kupovinu vašeg proizvoda. Dakle, da vidimo glavne razloge zašto treba raditi email marketing. Najpre, email marketing vam daje mogućnost da slanjem kvalitetnih sadržaja pozicionirate sebe kao stručnjaka u nekoj oblasti i da tako gradite svoj brend. Zatim, email marketing vam omogućuje da ostvarite jedno od najvažnijih marketing pravila, a to je da su za prodaju potrebne 3 stvari: da vas ljudi upoznaju, da im se dopadnete i da vam veruju. Sve to možete postići kvalitetnim email marketingom.
Zatim, email marketing vam pruža veliku mogućnost određivanja, odnosno targetiranja vaše ciljne grupe, što je osnovni preduslov za uspešan internet marketing. Zatim, email marketing vam omogućuje da ostvarite personalizaciju poruka koja postiže mnogo veći učinak od generalizovanih poruka. Kada uspostavite dobru komunikaciju sa pretplatnicima na vašoj email listi, praktično imate mogućnost komunikacije 1 na 1 sa njima, što je svakako najbolji oblik komunikacije za bilo koji marketing. Zatim, email marketing vam daje mogućnost automatizacije. To postižete pomoću autorespondera za automatsko slanje mailova. Ne postoji šansa da vi ručno šaljete mailove svojim pretplatnicima, na primjer preko Gmaila, prvo zato što bi vam Google blokirao vaš Gmail nalog, a drugo što teoretski ne biste stigli i mogli da ispratite sve to. Na primjer, ako imate 10 poruka koje ste spremili u vašoj listi i imate 100 pretplatnika na listi, to znači da bi trebalo da pošaljete 1000 mailova ručno, što je praktično nemoguće. I zato služi autoresponder koji sve to radi automatski. Sljedeća vrlo bitna stvar je da vam email marketing daje mogućnost praćenja izveštaja poslatih poruka i to se isto postiže pomoću autorespondera. Ako imate dobar i kvalitetan autoresponder, u njemu ćete imati detaljne izveštaje o vašim poslatim mailovima i u tom izveštaju moći ćete tačno da vidite ko je otvorio vaš mail koji ste poslali i ko je kliknuo na link u tom mailu koji ste poslali. Na taj način možete da obrišete sa vaše liste ljude koji su neaktivni i koji ne otvaraju vaše mailove. I možete tačno da vidite koji ljudi su aktivni, koji otvaraju mailove i koji klikću na linkove koje stavljate u vaše mailove. U vezi toga sljedeća vrlo bitna stvar jeste da vam email marketing daje mogućnosti segmentacije. Autoresponder software omogućuje da šaljete različite poruke pretplatnicima u zavisnosti od akcije koju su preuzeli u prethodnom mailu. Na primjer, ako ste u nekom mailu stavili link do vaše prodajne stranice, vi u autoresponderu možete da napravite takvu segmentaciju da oni ljudi koji su otvorili taj mail i kliknuli na taj link do vaše prodajne stranice u nastavku dobijaju poseban set novih mailova, odnosno poruka, dok oni drugi koji u tom mailu nisu kliknuli na taj link dobijaju drugi set poruka jer su oni sasvim drugačiji sada tip kupaca, pošto nisu otišli na vašu prodajnu stranu. U tom drugom setu poruka vi se trudite da ih ponovo dovedete na vašu prodajnu stranicu. Dakle, pomoću te segmentacije možete da postignete mnogo veći efekat i da ljudi koji su se upisali na vašu listu, odnosno pretplatnici, dobiju prave poruke od vas, da biste ih u tom procesu što pre i što bolje doveli do onog konačnog cilja, a to je prodaja vašeg proizvoda, odnosno usluge. I na kraju, email marketing je siguran način komunikacije, zato što mail koji pošaljete uvek će čekati primaoca u njegovom inboxu, za razliku od poruke na društvenim mrežama koja može biti potisnuta novim porukama, tako da se može desiti da je primalac uopšte ne vidi. Eto, toliko u ovom videu. Nadam se da ste shvatili da je email marketing danas jednostavno neophodan da biste mogli da radite uspešnu prodaju preko interneta, a ako još sumnjate u to da treba raditi email marketing, pogledajte za kraj i jedan kratak video koji sam nazvao šta je zajedničko najuspešnijima.
Thank you.